دم باش تماشاوان الهجاب في خلكير ياد بالنابليشانا مهرجانا إيطاليا شما منابع كريه مهرجانا إيطاليا أنا وميفانا مبيشة يا خوشويست سعدية كوتي شحسكي أنا الإيطالياي سلاف وريس سعدية خان سرچاوا سلاف وريس جووجي تخوازم ناس بكم بريا هرتشتي تي اندام دكيجان سازية يا ريذا بريدة تخوب ناس كرم بدش تماشاوانار تمام از سعدية كوتي انضم يكتيا شاردارين باكر الرجلات السوري از كاري علاقات دبلوماسي دكم دبلوماسي ديمك جبر فيها هاوي تهاتي إيطاليا تشل إيطاليا هابو تهات إيطاليا تشوا أم بيجن مهرجان كيوان هابو نابيوي مهرجاني يعني باجاري بيروجيا ديكي هر سال شخوا هر سال جيكيت بالنابي كيدبه في سالي اف مهرجان بالنابي تشوا حمو بيك هاتي باشتي بهفر جيان بكن بلي شخوا يه بيراد بنجي شاردارية إيطاليا بيراد بن قاوا يعني بحثا بيكاتيا دب بحثا عشتيت ب تي بالا هر كسي جلي كرد شو امجي جلكي كيف خوشن جي ام بشكل يعني تين بالا كسايتان تايبتن دولتين نجدرفه جبوفي ندريان علاقاتي مي ريفريا خسرين إيطاليا بيشنيار بوغ كسايتكين بلدياتا بردفكين تيكليه بلدياتا حاضر ببن لفي ام بيجن فاستيفالي جبوي بلدية وكي بيجن علاقاتي مي بلدية مانتوفا هنا او يشخوا باجاري كي مزن الإيطاليا بلدية مانتوفا دعوتك رسمي جمرشان جي ام بشداري في فاستيفالي ببن قالك تي باش داربو اري راست ام بيجن جا جبو فاستيفالي النظام دنگلو باش جبر دنگي دنگ باشه وجار ببه دنگ باشه تمام اري راست ام بشداري في فاستيفالي بون شخو فاستيفال سر 4 روجا بو ام روجا يكمين تاني 2 ساعات بون فكرن بو روجا دن صباح ام تبلي وبون قلت نكي ما هبو يعني خواستن روشا سياسي لروجا فاناس بكن روشا شرداري ما تشاوا بيكاتي من تبلي كارد بن يعني امزانن بيكاتي روجا فابرن كردن عربن سريانن اشورن شركسن بلي بيكاتي باكر رجلاتي سوري هنن شخوا امجي كي هردم ام دبيجن تاسي افون تشاوا بيك هاتين لروج افاجيان لكن تبلي كاربون لور تايبت بنافي قال كرد وبقشتي بنافي شارداري وباكر شاردارين باكر رجلاتي سوري از باش داربون نجبوفي من خواست از بوت ناخوا بجلي كردي بيجم بكردي بزمانين كردي جي مقوت ناخوا جبو ما خواست مجوان جي قوت جي ام بيتر بين ناس كرن ام چاندا خوشي بدل ناس كرن نتهني جي ام هني يعني جبر جي حمو بيكاتين نابنتاوي حاضر بون ما خواست ام بجلي خوي كردي جي حاضر بن جبوي ما قوتنك قوت يعني دناف وان چند تشتن وان خواستن زلال بوكن ما قلت شوا بيكاتي ما جي خو دقرن دهندري شارداريين باكر رجلات السوري شخوا ام انا جي كارم بيجن في قلتني يعني صالت شوني ما هالبجارتني بلدياتا تشيكرن ما هالبجارتني خوا خواست ام تشيكن بنافي حمو بيكاتين باكر رجلات السوري الجوري بيكاتين الجوري ام بيجن احزابي موجود وكي حمد دولتا ماجي خواست ام بجارتني خو تشيكنيه شارداريه ما جيان داوي حمو بيكاتي مي لروجافا تبلي بان البجارتنا بون ام ما لهفكر ما قدان ما خلاص كر روك تاني مابو روك مابون جهل بجارتني مرة بنافي حمو بيكاتين روجافا
ام دیسا تهدید بون جالية تركا وشخوا اف ديمان لسر حمو وكي بيج هي لسر راغهاندني حمو هي تهديد رسمي داما يعني دولة ترك جو جهل بجارتن لباكور ورجلات سوري تشبب از ايريشي باكور ورجلات سوري دكم يعني زلام اشكر قد سر راغهاندني ام جي جبو خاطري ام بيجن ملاتي خو نخن زحمتياته جبو ام ديسا خويني نرجينن ديسا ام حيفا مال شهيدي ماتي مجبو مثلا كيولو ما نكر ما هل بجارتني خو ام بيجن مساكنان دو ما نساكنان ما هل بجارتني خو كر اما ما بيراك هاندن كر ما هل بجارتني نقرتي كرن ام مجبور بون دجينا جي دتاني ام بيجن وكي بريار ام نافها بستينن و ام هاف سروكنا داينين وجناجيشي ما هالبجارتين كرن ما الورجي خواست ام بيجن ام البرجي بيجن يعني ما وكي ملاتي كرد الورج خواستو يعني ما تخواستو ما خواست ام هالبجارتين خوا بكن ما خواست ام باجاري خوا بريفا بربن ام وبيكاتي مي بمرجيان دكن بدستكي اما مخابن دولتات ترك جبو بإيريش كر ما ناس نكر يعني ما فهم نكر چه اف زحمتیان منیج ترکار چکر باگ ما وکی شرداری سازیکی خدمی امو پیکاتی خوب هفره ملهف کربو ام چواری برتیا باجاری خوب کرم چوار خدمتا باجاری خوب کن جبوه تهدید جمرهات کسی دنگی خو نکر يعني کسی نگوتش ترکی رفت تهدیدش بو چیه ام جبو پرسنا ملتی خو مسکناند و ما بیراگ هاندن کر يعني ما اف بقولنا ما بحثا داعش شاكر ما بحثا تاكوشينا مي او قاصاد جي داعشي بحثا هينجي وكي بيجن كوميواني رازاي ام بيجن دنابي باجار دهان جار جار ايريشين درن مادكن جبو ام پردرێژ نەکەن ما بەحسا کامپا هۆلێ کرد یعنی ئەمزانن ئەو ژیکێ بۆمبەیەکی پر خەتەریە di nav bajarê Medeyê bi hezara jin û zarok û malbatên gêrhatin rêxistinkirin bi fikrê Daişê di nava me de jiyan dikin rastî xeterîkî pir mezin ji bo wê em pir cara jîkê em dengê xwe dikin em dibêjin ji bo dewletê navnetewî çareserîkê bibînin ama mixabin kes dengê xwe nake ji bo wê em mecbûrin wekî rêveberiya xwe ser tenê me ev bar rahiştiyê yê û em wan rêxis yani em bêjin em miletê xwe ji wan diparêzin heya em karibin yani em bêjin bi giştî ev gotname bû ya li festîvalê bû و ev tişt hemû ji wan re xuya kir û me firetir jî got ji xwe ana ji bo wext em nabêjin me ji firetir jî gotin ji bo wê got wan ew nerînê wan çibûn ew jî şaredarî bûn ew jî şaredarî bûn نهایê hazir ji halê İtalya yê festîval çêkirin şaredarî bûn yani mêvanê hazir na pêk hatî bûn yani pêk hatiyên Efrîqî bûn yên Filistîn bûn yên meselê Xeza pir nîqaş bû yani rastî em bêjin em vê jî hewekî dêşiyan pir nîqaşê bûn ji bo Xeza bû ji xwe em jî ji bo Xeza dêşin yani insanekî ku derê li kîjan welatî tedelê bê tedel me jî tê yani em Kurdûsanê em Kurd bi her kesî dêşin ama festîval bi giştî li ser Xeza bû bêtir yani li ser Efrîqiya bû beşekî mezin ji bo Kurda tenê beşdarbûna min bû yani tenê nîqaşê min bi wan re bû yani em nabêjin na yek em spasiya İtalya û belediya Mantûfa dikin ji bo daweta wan ji bo me tenê bes bû me hazir bikin û em jî kenêrînê xwe bêjin ev bes bû ama yên beşdarbûn ji bo Kurda pir kêm bû bêtir ji bo Xeza bû rast yani em nabêjin yani rewşa Xeza pir cuda ye yani xwîndirji û pir ew tade heye ama me wan rexne jî kir min ew ê wir rexne kirin min gotin yani sê roj festîval kesî behsa Kurdan nekir yani ama em rastî bêjin jî bi kêmaniyê me tê dihebin kêmaniya ragihandê me tê dihebin em jî pir xwenaskirin nadin yani pir kes li wir me nas nedkirin pir kes cara yekemîn fikrê me û çanda me guhdar dikir
يعني ام بيجن افجي الي كمانيه مجدد هي دمك أذكارم بيجم جهر چار پرچی کردستانی تنه آمده بود يعني راست از بيجم يعني هوالا كي جالية عراقي هبو هاتو بس نبنا بكرد هبو يعني جالية كردات بيجي استهني حاضر بو آوری اف مهرگان چقاسی چند روزا دریش کرد 4 روج بون دكار يعني 3 روج هناك بون يعني رجايا كمين وقت مشتركو تاني چند ساعت فكرم بو جيباري بيبا بو اما 3 روجاش صباح حياة ايباري بو يعني جنة حياة وجوان دوازده هي بيبو ج نهي هيفي تا دوازده هيفي اري وولو تشتك وجوان نخوز گوك او شارداری ایتالی اوروبی بين درباسي دفرين ايفري وبريا خو سر بكيماني ببن گوك هنكي تشتي زانين بلي اخ بلي اكيد يعني من اشتركوا بله راسته يعني مشتركوش بوقت تماشانا عم پردرێژ نەکەن ئەما li wir me xwest yani me xwest me got alîkarbin bi hemû miletê Bakur Rojdatê Sûd piştgirtiya me bigirin dengê me hîna bigînin derindin me xwest werin me ziyaret bikin bibînin çawa em bi hev jiyan dikin bi aştî di bajarê xwe de belê rastî me pir tişt ji wan xwest wan jî pir soz dan me em jî bi hêviyê sozê xwe bicîbînin از جي هيفي لكم گوك تشتكي ولو تشيب وتشتكي قال لك باش جبرغو او اوروبي اف قال لك ام بيجن وك بخبره قال لك خبراوان هي دوان هواده گوك مر سودا كي جوان بتني سودا كي أكيد جوان ده أعرف دوان هواده تجيز بيفي متفقريات تشخوا تيج ملتي مش هوارين خرج اي كاري قوتي اندامه تيد تجوان شيوغا بك بكاتش تشيبو بلكي أعرف او هناك او باي او بيشكتنا خوشك بيتر اوروبيان تشلو بيجن او امنا وكهدون روجلات عنافين يعني كلكي او البيشن دوان واراده بله بله تايبت دواري شارداريا بله راسته شارداري يعني أستشتكي بيهم فرو از تشكي بيجم يعني بيتر يعني الفرب من علي كاربون وبمر بشدار بون راستي او جي يعني ام بير كيف خوش بون كسن الفر ايطالينا اما الفر بشبكة كردير كارديكن شبكة كردية ايطاليا رحمو باجارة يعني راستي از جالك كيف خوش بهم او ديتن يعني افدما از الفر حياز هرم شخوا او بمرانة يعني اهوالي ما يبر يرو بريا خسر شخوا الفر هنا اما بيتر او جي كي كسن ايطالينا هن جوان دكتورن يعني مامۆستانە ئاستێوانی پڕ بلندجی ئەما کار دەکەن شەبەکە کوردی لە ئیتالیا يعني ئەم gelekî باش spasiyawan tune em gelekî xweş bûn me kesên hûlû dîtin كلكي باش بي هاوي تا كينجي تيل ايطاليا او كاري وبلو بداوي بو والله ئەم bêjin sibeb dawît bi bernamecê me niha me ev festîval xelas kir cudayî wê em civînekî belediya Mantofa me kir wekî hevdîtinekin yani ji ber wan dawet name ji me re şandibû me hevdû dît me wekî bîranînekî ji bi navê Şaredariyê Rojava ji wan anîbû bîranîna me jî me xweşt îro bi navên bajarê me bûn yek jê yan şehîda Erîn Mirkan wekî em bêjin sombera ya bajarê me Tekoşînê yê Kobanê bû pêr şaxayê Zeytûnên Efrînê bû û pêr jî Simbila Genîm ya Cezîrê bû me bi hev re yanî hersî bi hev re me ew bêjin çêkiribûn wekî bîranînek me diyarî Şaredariya Mantofa kir ji xwe wan jî kê ji bo me diyarîk hazîr kiribû yani صدفت هات awan jî nêzî ama bû bi mene yani ew jî kê em bêjin fotografekî bajarê wanî herî kevin yê Roma bû gelekî xweş bû rastî min ev bîranîn me dan hev me hevdîtin çêkir piştre êvarî min wekî civînekî bi hin gelên îtalî re bûn gelên gi bi şaredariyê re tim ew dikin yani dişopînin karên şaredariyê karê siyasî ama gelên sîvîlîn yani me civînekî vekirî bi wan çêkir ew jî me gotinekî li wir got rewşa siyasî û rewşa şaredariyan li nav Rojava pir pirsê wan hebûn me pirsê wan ji xwe bersev da nîqaşekî pir vekirî xweş çêbû em kêfxweş bûn ji kê
نهان من سر رقاني ما روجاواجي قوتن از كيف خوش بومجي او قاس دخوازي واني ناسكرني هبون جبوما يعني برسي وان هبون ونشواجيان ديكن تشهي جموام مثلا دكتوراك هبو برسا روشا تندرستين جمع كر تشواي كسن برسا بيك هاتيه كرن برسا ديمقراطية كرن برسا تكليم وحكومة عنه كرن تشواي جياي كو تشوا دب ام كيف خوش بون جي دخوازي وان هاي بلانس كرنا ما ومد شوبينن اف بوجبين يمايه دي برنامجي مد ايرو سبه مايه فاستيفالكي هوالي مل فيدكي ين ام بيجن چاند او جيكي وكي رابطه كن يه چاندين يه كردال فيدكينه فاستیوال اوجی کردن سر سه روزایی امیتنی دروجا بشدار ببین ایروش خوا گوتنا متید هیه ام جبنا في روج آوا گوتنا کی تید بیشن او ام بیشن وقتی کتابه کی نو درکتیه حواله کی نویسندیه لسر کوبانیه و شروع و کتابه ببه یا پرتوکی بورین یعنی شروع پرتوکی ببه ام جی بنا في روج آوا می گوتنا کی بیشن سبجی ام بردوام كن في فاستيفالي وكي فلكلوري كردي ناس كرنا فلكلوري كردي نجي قالي ايطالي او جي بر خوشه و بشرا از بدگرم روش آوا بآرامی بخوشید وگر پرسامنی داوی افازم کرم که هلو سعدية خان كابات فان گفتگویا حمود روجا پیشین دجنه همه هيد تا ایرو تا سبه تا دسبه ده به چه زمانی بوان رد آخر ده دجوان از شروع کردی داخبم هربش از کردی داخبم يعني هفال هر نورد گرینن يعني ما راستي من دست بك جوان قلت يعني از جار الموطن ببه از كارم زمان انجليزي خواه در باسكم يعني اما وكي رسميت ناز كردي بوان داخبم هر هبي وزور سباشتر از بهبيمه آرامی وگر حسكي خاص قالك جبوت وش بو حموها بالي قهدار وتماشات كان سرچاوا صاحبة سعدية خان ونحمو بمينة خوشيد سباس سرچاوا